Бельгий Керваны продолжает свой путь. На этот раз он прошел в селе Тутман Первомайского района. На встречу приехали жители близлежащих сел. Проблема изучения крымско-татарского языка в школах актуальна для всех. Конечно же, очень сильно настораживает и беспокоит очень низкий процент крымско-татарских детей, которые обучаются в школах или же воспитываются в дошкольных учреждениях, которые изучают свой родной язык или же тем более получают образование на родном языке. Он ничтожно мал. Это сегодня очень большая проблема. И поэтому вот подобные встречи, подобное общение с активистами на местах, которые должны сегодня дойти до каждой семьи, до каждой крымско-татарской семьи и пояснить, разъяснить, что сегодня сохранение народа крымско-татарского этноса – это самое главное, основное. 8-10 yaşında bala mektebi varacak, 7-8 yaşında bala varacak mektebi. Onun anası babası şuna göre bir 28-27 yaşlarında. Onun anası babasının dilini bilmiyor. Endi o ana baba böyle eğer de o balayı verecek olsa milli sınıfımıza o başta özde girmek gerek. Özne de bir problema çıkarıyor. Onun için tembellikten öyle bir işte emalcılıktan sonra uğraşmayından sonra devlet yaptırmaydı, öyle kurtuluyor. Ama devlet yaptırmamaya çaresi yok, istesi özü. Eğer ana babaları isteseler, devlet tarafından ya da müdürlük tarafından bir karşılık olsa da onların yenmek geçmek mümkün. Aktivistler bu mevzuda çalışkan barlar ve onlar çoklar. Kol tutmağa, yardım etmeye adamlar var ama en birincisi bizim ana babalarımıza anlamak gerek ne için bu mühim. Yazıklar olsun çok sılar yengil işte yolunu tapmağa tırışadiler. Nege gerek biz evde laf etemiz bir söz bizim balacığımız bile ana babaşçıka değiller yeterli. Yok yeterli değil. Birinciden biz halkımız olarak saklanmağa tırışsak da ana tilimizni bilmek gerekmiz. İkinci taraftan elbette yaş adam ne kadar çok dillerini bilse, onların arasında ana dili de olsa, o kadar o akıllı bala olacak, o kadar o öyle bir tecrübeli bala olacak. Бельгий Керваны продолжает свой путь. В ближайшее время организаторы планируют посетить еще несколько населенных пунктов Крыма.